Sabah BFM 92.2 FM. Tapi na ko nga tumiambos miampay do papongo dia zuditi hozo kababago na tayo do RTM humino do it kasaimban bos kadazan itibay naman tadi Joseph Lodin Izo Tanakno. Isiao Minon usui sususan dito gingo Siyama ihanganon do ko'y katanku Ikumab tuminangkus Tuminuka dogo Pumangat Isiao Ini no mo hingos kanit hongonku Natak dogo sabya bitupusnu Ini banu kahasan Doton luhi oposison poinggono Isyaw na isyaw popohan tikid hangga kotku Inupusom inondos nuku madogo tanaklu Pompusom positif Okinavanu dogo Opusom positif Okinavanu dogo Isyaw Ikanu menuku hinap do tavan Ikan menuku sahom do dondong Inosindo tounu Bihinu avakat obiton Iti Kau do pahat nunoy kot kinaso Kasau baik babang sundung do ahong Onggong do tomboy zuzon Pinakas tu aiso gyado kapaga Isyaw no isyaw mapopo hantikit hangga kotku Inupusom inondos buku madogo tanakmu Pompusom pusiti Oginavanu dogo Pompusom pusiti Oginavanu dogo Ama Apan tangko Isyaw No zongku O pingin na boko Mantan onini sopo O pingin na boko Mantan onini sopo Hozo kababago di Joseph Lodin tapi na ko nga Izo Tanakno. Sino po daw sandi? Ooy tanom hozuk hozo.